Bismillahirrahmanirrahim. Jiyana ve cihanê xapînoka. Gelî birayên ezîz, gelî Müslümanên hêja. Em mirov li vê cîhanê mêhvan û rêvîn e. Lewra Xuda me ji bo jiyan û alemek dîtir aniye vê dunyayê. Da got me li vir biceribînê, îmtîhan bike, ji hev veqetîne. Qenc û xiraban ji hev bike. Cih warê her kesî li alema axiretê pê bide zanîn. Paşê wî verêkê wê alemê. Em bi xwe her ro temaşe dikin çi kesê ji me wezîfa wî li vir diqede, Xuda bi hawakî teskera wî dide destê wî, wî dişîne alema axiretê. Îdî bêşibhe hûn bizanin em hemû rêvîn e. War û wetenê me yê aslî alema axiretê ye. Ne ev dunya çend rêvîn e. Ne ev dunyaya çend rûvîn e. Hişyar bin, bi lezzet û xweşiya vê jiyanê nexapin. Guhdariya gotina Xuda bikin, ka di hember xweşiya vê dunyayê de çawa me hişyar dike. Dibêje فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يُغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ. Gelî ebdên min, xweşî û ferehiya jiyana vê dunyayê bira we nexapîne û we ji riya rast dernexîne. Hem hûn dibînin digel got hûn gelek gunehan dikin jî Xuda zû bi zû we ceza nake. Mühlet dide we. Aha bira ev sebr û mühleta Xuda jî we nexapîne û pişta xwe pê girê nedin. Qenc bizanin, derheng bêjî wê Xuda rokê me hemûyan bikêşe hîsabê. Lewra dibêje eger Xuda mirovên li rûyê zemîn bi sebeb û zulm û cewra wan bigirtana, heman wan ceza bikira li ser rûyê zemîn tu canîwer nedihişt. Lê Xuda wan zû bi zû helak nake. Wan dihêle heta muddetek muayyen got dema mirina wan yan dema cezakirina wan were. Êdî wê gavê ne saetek pêş de diçin ne paş da. Yani dema zamanê mirina wan yan zamanê cezakirina wan were, Xuda ji bo wan tu mühletek nade. Heman fermanên xwe pêk tîne. Eger wê gavê ji kirinên xwe poşman bibin jî, êdî Xuda tu furset nade wan. Lewra dibêje وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Me ji bo helak û cezakirina wan muddetek tayîn kiriya. Ew muddet jî asla pêş de û paş de naçe. Hem dibêje eger Xuda mirovên rûyê zemîn bi sebeb kirinên wan bigirta, heman li vê cîhanê wan ceza bikira, li ser pişta erdê tu kes nedihişt. Lê Xuda wan zû bi zû helak nake. Wan dihêle heta muddetek muayyen got roya qîyametê ya. Ji mana van her du ayetan hate zanîn dema Xuda kesên gunehkar û gaddar û zulmkar li vê cîhanê ceza neke û wan di çamûra gunehan de serbest bihêle, bira guman nekin wê Xuda dev ji wan berdaya. Bila guman nekin wê Xuda dev ji wan berdaya. Wallahu azîzun zuntiqam. Xuda gelek qewîya û ji kesên gaddar û isyankar heyfê digire. Rokê cezayê wana layık dide. Gelî birayan, gelek kes û komelên gaddar hena li bindest û belengazan zulm û cewrê dikin. Quweta xwe li ser wan diceribînin û li vê cîhanê Xuda ceza nade wan. Awan zaliman jî guman dikin got, şübhe dikin got rastin û haq di destê wan de ya, loma Xuda têkilî wan nabe. Êdî gaddariya xwe pêş de dibin, zêde
زیدتر دکن. ها خدا جبو وان دبیجه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أمي جنيزيك دوان غدار و انكارمندان بگرن هيدي بهاواكي گو قط هايوان جي تنبي بآلي جزايا وان دا بكشينن. يعني خدا بيجي از مهلت ددم وان عمري وان دريج دكم رزقي وان فرح دكم نسل ددم وان خوشي و آسانيا بدن جي ددم وان. ايدي بوي هبوني دخابن لي براستي وي حيف قرتنا من جوان بشكل گران چه ببي. حديث دبيجي دما تديت دگلگو بندك کی یان کوملک د غداری و گنهان دا دوام دکه خدا جی هر داخوازین وان دده و جیره پیک دینه تو بزانا او استدراجا نه قبولا خدا د داویدا و پریشان دکه. نه قبولا خدا د داویدا وی پریشان دکه. هم رسول الله جی صلی الله علیه وسلم دبیجه ان الله لا یملی للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. خدا مهلت ده مروب جورکار ظالم او جی د جور و گناهین خدا وصا پیش ده چه حتی گو هرسا خدا تی ایدی وی دگره و خلاصیا وی جی جدست خدا نامینه وصاد بیجه و في آية جيد خويني وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أي محمد دما خدايتا مروفين وان ولاتين درباس بوي گو جور کاربون بگره و جزا بکه اها بوی هاوای دگره وان جزا دکه لورا براستی جزا کرنا خدای تا بهاوا کی گران و گلک زورا. گلی براین عزیز و هجا خوشی و ذوق و جیهان پرن پرا ذوقا مال و ملک ذوقن جن و اولاد ذوقن عشیر ذوقا صحتا بدن ذوقا زانين ذوقا مقام رتبة ذوقا جبو مروف حموجي مروف دخابين جي اطاعت و عبادتا خدا صصدكن يانجي تماما بيددن جبير يانجي تماما بيددن جبير كرن مروف داوي دا زرار دكي پوشمان دبي پوشماني ايرو بكيرتي لوی صبح رویا حشره بکر نه. قارون زیده مالدار بو خزینین وی جزیر و زیب تجبون تماما خاپیا بو. کسین نزانین در دوراوی خوزیا خوپی آنین گوتن یا لیت لنا مثل ما اوتیا قارون. خوزیکا اوه سلطنت و خوشیا قارون ببویا پارا مجی امجی وکیوی بجیانا. خداد بیجه فخسفنا به و بداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ایدی بسبب و بطری و سرکشیا قارون ما خوست اموی جزا بکن ما زمین قلاشت اوی دگل کوشکاوی و خزینین وی حمود قلشا زمین دا داخستن وی گاوه نتوکس نجی تجباتک جو دوست و حوالین وی تنبون گو آلیکاریا وی بکن وی عذاب خدا خلاص بکن و اوجی ندکاری خوشی خلاص بکا. خدا نجبو گو ام جیروکا وی هین ببن جمرا جقارون و قصتا وی بحث دکی لیش بو گو ام جی
عبرت ام جي عبرت بكرن تقديمي مدكي ليبلي ليجبوغو ام جي عبرت بكرن تقديمي مدكي لولا عادتا خدا د تاریخ بشر د ابا جارك بلاكي تيني سري هنكان دابه عبرت جبو حمويان هر رو هر گاب وان مصیبتان داناخینه گلی براین دلال دین خدا نابیجه نخبتن و بفقیری و خیزانی قائل ببن لورا خدا بیجه ولا تنسى نصيبك من الدنيا ای انسان پارا خوش و دنیای جبیر نکا بخبتا رزق خوا و احتیاجین تأمین بکا لی دین بیجه بمالداری و خوشیا و عالمی نخاپن خووندا نکن حسابات حضور خدا دا جبیر نکن بنیرن اب حدیث چد بیجه الويل كل الويل لمن ترك عياله بخير وقدم على ربه بشر جهنم جوی کسیره بی گودما دمره زاروکن خو لپاش خو مالدار دهیلی لی او دستوالا دچه حضور خدای خدا تو غرور و خاپاندنا بهبون و خوشیا دنیای نکه نصیب ما و رویا قیامت و حساباوی بما ندیج بیر کرن آمین. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام.